Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko muri benshi amaso yarahanze, amaso yose yarebaga mu gihugu cya Uganda ategereje kumenya ngo ninde ubona intsinzi y'umukuru w'igihugu, ninde utsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda, kimwe mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Hanyuma rero nk'uko byagiye bivugwa kenshi cyane mu itangazamakuru, uwahabwaga amahirwe ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ari ku butegetsi. Ni nako koko byagenze mu ishyaka rya NRM National Resistance Movement, niwe umaze gutsinda mu buryo bw'agateganyo amatora y'umukuru w'igihugu cya Uganda. Ariko nk'uko bisanzwe akenshi amajwi yamaze gutangazwa mu buryo bw'agateganyo uba yatsinze hano ku mugabane wa Afurika aba yamaze gutsinda amatora muri rusange. Akimara rero gutangazwa ni ukuvuga Perezida Yoweri Kaguta Museveni, uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asohora itangazo rikomeye cyane tugiye kugarukaho mu buryo bw'incamake. Ariko kandi mu yandi makuru mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira ko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye ko ingabo za MONUSCO zashyirwa ku mipaka y'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashyirwa ku mipaka y'u Rwanda kugira ngo rugire icyizere cy'uko rutazaterwa. Uyu mugabo yatanze iki cyifuzo kwa kane tariki ya 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Burundi. Akaba rero mu yandi makuru mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira ko andi makuru akomeje kugenda avugwa n'uwitwa Aisha Speed. Uyu nguyu akaba aherutse mu gihugu cy'u Rwanda, n'umuslima wo ku rwego rwa mbere ku isi. Akaba rero yahuye n'uruva gusenya mu gihugu cya Egiputa. Ikimenya bose mu gukora live kuri YouTube, Aisha Speed yahuye n'uruva gusenya muri Egiputa ubwo live ye yasibwaga kubera gukoresha ibihangano by'abandi. Nyuma yuko live ye isibwe, akimara rero kuyikora, uyu musore yatangiye kandi ukuri ku byabaye kuri live stream ye yakoze i Cairo mu Misiri, yasibwe kuri YouTube. Ibi yabivugiye kandi mu kiganiro cye cya Sahara Stream yari arimo gukorera muri Algeria, uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Turaza guca kandi no mu gihugu cya Malawi, mbabwire ko amakuru aravuga yuko Malawi yahinduye izina ry'umuhanda yari maze imyaka 19 rero yaritiriye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Peter Mutharika wa Malawi yahinduye izina ry'umuhanda. Iki gihugu cyari kimaze imyaka 19 cyaritiriye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Guverinoma ya Malawi mu itangazo yasohoye kuri wa gatanu tariki ya 16 Mutarama yavuze ko umuhanda wa Paul Kagame Road nyuma yo guhindurirwa izina wahise witirirwa John Chilembwe usanzwe afatwa nk'intwari ya kiriya gihugu cya Malawi. Muri amakuru rero reka mbere kuri amakuru ava mu gihugu cya Uganda, ndabwire ko nk'uko bimaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora, Museveni atorewe kuyobora igihugu cya Uganda muri manda ya 7. Reka maze mabwire uko byagenze hanyuma bari kugaruka ku itangazo rya Robert Kyagulanyi. Uyu nguyu akaba ari umwe waruhanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wamaze gutsindwa. Komisiyo y'amatora muri Uganda yatangaje ko Yoweri Kaguta Museveni wari usanzwe ari perezida w'iki gihugu yongeye gutorwa kukiyobora nyuma yo gutsinda amatora yabaye kwa kane w'iki cyumweru. Museveni yatsinze amatora ku majwi 71.65 nyuma yo gutorwa n'abarirwa muri miliyoni 7,996,772. Uyu mukambwe w'imyaka 81 y'amavuko usanzwe ari perezida wa Uganda kuva mu mwaka wa 1986 yahigitse abakandida 7 batanye, barimo umunyamuziki wahindutse umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine. Kyagulanyi niwe wamuguye mu ntege n'amajwi 28.72. Uyu mugabo kandi icyo akora binyujije ku rubuga rwa X yatewe utwatsi byavuye muri amatora, ashimangira ko yabayemo uburiganya bukomeye cyane. Hanyuma Bobi Wine akaba amaze kugira icyo avuga, yanyomoje amakuru yavugaga ko yamaze gutabwa muri yombi. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine yanyomoje amakuru yavugaga ko yari atawe muri yombi n'igisirikare cya Uganda gikoresheje kajugujugu igisirikare cya UPDF. Amakuru ifatwa rya Bobi Wine yari yatangajwe n'ishyaka rye rya NUP cyangwa se NIUP mu butumwa ryari ryanditse ku rubuga rwarwo rwa X. Ryari ryavuze ko kajugujugu ya gisirikare yaguye mu mbuga ya Perezida Bobi Wine imufata ku mbaraga imujyana ahantu hatazwi. Bobi Wine abinyujije ku rubuga rwa X rwa Twitter yavuze ko atigeze atabwa muri yombi nubwo ijoro ryakeye ryari rigoye cyane ku rugo rwe ruhere mu gace ka Magere.
ati ijoro ryakeye ryari rigoye cyane iwacu Imagere, igisirikare na polisi baduteye bakubye amashanyarazi baca zimwe muri kamera zacu za CCTV, ati hari kajugujugu kandi zarimo ziguruka hejuru y'urugo rwacu. Yakomeje kandi agira ati ndagira ngo nemeze ko nabashije kubacika, ubu ntabwo ndi mu rugo nubwo umugore wanjye n'abandi bagize umuryango wanjye bagifungiwe mu rugo. Nzi ko aba bagizi ba nabi ati banshakisha ahantu hose kandi ndimo kugerageza uko nshoboye kose kugira ngo nirinde. Bobi Wine yavuze ko abizi ko habayeho kugira impungenge nyinshi cyane n'ibihuha ku bijyanye n'aho aherereye, ibyo yahuje n'impamvu rero yatumye leta ya Uganda ikopa internet mu gihe cy'amatora. Bobi Wine ari mu bakandida 8 kuva ku wa 4 batanye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Uganda. Akaba rero amajwi y'agateganyo yerekana ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatsinze n'amajwi 75 mu gihe keguranye ari hejuru ya 20 nkuko mu kanya gato kana rimaze kubivuga. Uyu mugabo yongeye kandi kugaragaza ko atemera ibyavuye mu matora by'abakama arimo gutangaza. Yamaganya ati ubwicanyi bwakorewe abaturage benshi cyane kugeza ubu, ati bagerageje kwigaragambya mu mahoro bamagana ubugizi bwa nabi bubera ku manywa y'ihangu, ashimangira ko abaturage ba Uganda bafite uburenganzira bwo kwigaragambya barengera uburenganzira bwabo bwo gushyiraho guverinoma bihitiyemo. Yunzemo kandi ko usibye ubujura bagaragara bw'amatora ya perezida, ubutegetsi bwakoresheje uburyo butandukanye bw'uburiganya kugira ngo bwigarurire ubushake bw'abaturage mu turere twinshi cyane hirya no hino mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko abakandida ba NUP barimo kwibasirwa mu gihe bafite kandi ibimenyetso 100% byerekana ko batsinze amatora muri iki gihugu cya Uganda. Byari makuru nk'uko nabibabwiye mu kanya gato, yamabwire ko witwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zashyirwa ku mipaka y'u Rwanda kugira ngo rugire icyizere cy'uko rutazaterwa. Hanyuma uyu mugabo yatanze icyifuzo ku wa 4 tariki ya 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Burundi. Ndayishimiye wahakanye uruhare rw'igihugu makimbirane yo muri RDC aho kimaze igihe cyarohereje ingabo. Yavuze ko ikibazo cy'umurasirazuba bwa Kongo gikomeye cyane ariko ko leta y'u Burundi ikomeje gusenga kugira ngo intambara itazakwira mu karere kose. Uyu mugabo kandi yasabye Amerika gukora ibishoboka kugira ngo amasezerano u Rwanda rwagiranye na RDC yubahirizwe, yungamo ko ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa kugira ngo ibihugu byo mu karere birimo n'u Rwanda byizere umutekano wabyo. Ati MONUSCO yifashishwe kugira ngo ijye hagati ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi no kwa RDC. U Rwanda rwakwizera ko rutazaterwa, Kongo ikongera kubona amahoro, igatangira kandi ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo muri rusange. Ndayishimiye kandi yagaragaje ko bitashoboka ko muri RDC hatangira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho agahenge, ingabo kandi zijya hagati y'impande zihanganye cyangwa se abarwanyi basubira inyuma basubizwe ubuzima busanzwe. Ati kugira ngo rero bishoboke MONUSCO igomba kongererwa imbaraga igakora kurushaho. Hanyuma Perezida w'u Burundi icyakora ntacyo yigeze avuga ku mutwe wa FDLR u Rwanda rumaze igihe kandi rugaragaza nk'ikibazo ku mutekano warwo. Amasezerano ya DRC ya Washington DC asaba leta ya DRC gusenya uriya mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ariko kugeza ubu ntabyo irakorwa. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avuga uko nari bivuze, ni umusitreamer wa mbere ku isi yitwa iShowSpeed aherutse mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore rero ni kimenya bose mu gukora live kuri YouTube. iShowSpeed yahuye n'uruva gusenya muri Egiputa, uvuga muri Misiri, ubwo live ye yasibwaga kubera gukoresha ibihangano by'abandi. Nyuma yuko live ye isibwe akimara kuyikora, uyu musore yatangaje ukuri ku byabaye kuri live stream ye yakoze i Cairo mu Misiri yasibwe kuri YouTube. Yabivugiye mu kiganiro cya Sahara Stream yari arimo akorera muri Algeria. Mu mpera z'iyo stream ya Cairo, iShowSpeed yakodesheje ubwato bwigenga agira urugendo rwo kwidagadura. Mbere yo gutangira kandi urwo rugendo yabanje kubaza neza niba koko umuziki bawucurangaga wakwagombye gucurangwa kuri ubu bwato cyangwa se uraza guteza ibibazo bya copyright. Yabwiwe ko nta kibazo kiri buvuke, bityo live stream rero ikomeza nk'uko yari yayiteguye. Nyuma yo gusoza iyo live stream, iShowSpeed yatunguwe no kubona ko umuhanzi umwe wo muri Misiri yari yayireze copyright agamije kwiharira amafaranga yose y'amatangazo yari kuyavamo. Icyakora uwo muhanzi ntiyari azi ko kuri YouTube nyiramashusho yemerewe kandi gukuraho cyangwa se gusimbuza ibice birimo copyright. Icyo iShowSpeed yahise rero akora
ni ugukuraho amajwi y'umuziki batangiye copyright, maze rero ashyiramo umuziki wa YouTube utagira copyright, yongera kandi gushyira kuri YouTube iyo video. Hanyuma ibi byatumye mu minota ya nyuma iyo live stream ya Cairo humvikana umuziki usanzwe w'ububiko bwa YouTube, mu gihe kandi ijwi rya iShowSpeed ry'umwimerere riba ryacecetse. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho kuri iShowSpeed. Hanyuma abwira ko abaturage ba Kamanyola ahangaha hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibumva impamvu ingabo z'u Burundi zabasutseho ibisasu. Abaturage muri santere ya Kamanyola, intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bifuza ko ingabo z'u Burundi zabasobanurira impamvu zabasutseho ibisasu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu kandi batarazirwanyaga. Ubuyobozi bw'iyi santere igenzurwa n'ihoro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa DRC buvuga ko kuva ku itariki ya 2 kugeza tariki ya 4 Ukuboza 2025 ingabo z'u Burundi zayirashemo ibisasu birenga 150 byica abaturage 8 hakomereka kandi abandi 155. Umuturage ukiri muri Kamanyola atangaje ko kimwe mu bisasu byaturutse mu Burundi cishe abantu 3 bo muryango we ndetse n'umwana w'umukodesha inzu. Umwana we nawe kandi arakomereka. Ati igisasu cyaguye hano kiraturika cyica muramukazi wanjye n'abana be 2 n'umwana w'umwe mu bakodesha. Umwana wanjye rero yarakomeretse akuguru, twabajyanye mu bitaro ariko abana 2 bari bamaze gupfa, nyina yapfuye ubwo twahageraga. Bigaragara ko igisasu cyishe abana bagera kuri aba bantu cyaguye ku nzu yabo gicukura umwobo munini cyane. Abapfuye kandi bari bicaye muri iyi nzu yangiritse bikomeye. Muri uwo muriro kandi bamwe mu baturage ba Kamanyola bahunze berekeza mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice bigenzurwa na AFC 23, abandi bajya mu Rwanda ariko hari bagerageje guhungira mu Burundi ariko basubizwa inyuma. Umunyekongo wacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo Nyarushishi mu Rwanda yagize ati abarundi baratwirukanye, baravuga bati nimugende ntitubashaka hano nubwo twari twarahungiyeyo. Ati muri Gashyantare twafashe icyemezo kujya kwambuka umugezi wa Rusizi tunyuze mu bihuru dufite intego yo kugera ku mupaka w'u Rwanda. Yakomeje agira ati ubwo twageraga twemerewe kwinjira kubw'amahirwe kandi nageze ku mupaka basanga abana banjye 4. Umuyobozi wa Kamanyola witwa Hassan Shabani yatangaje ko umunsi umwe leta y'u Burundi izasobanura abatuye muri iyi santere impamvu ingabo zayo zabarashe ibisasu kandi batabarwanyaga. Ati ibisasu byaguye hano biturutse mu Burundi, umunsi umwe bazadusobanurira impamvu bwashatse kwica abahungu n'abakobwa ba Kamanyola. Santere ya Kamanyola yafashwe na mama 23 muri Gashyantare 25 nyuma ya Bukavu, ifite ubuso bwa kilometero kare 7 n'abaturage barenga 100,000. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi